yes ntate Modimo lanka ampe o di mankisa teng ka kgona o sebeletsa mma ke nnete hana bole tjenana ha ke tsebile hore na ho etsalang e ke batlang nna ha ke batle next ya batho eya ditjhelete di tlo tla hobane ka nnete ha ona motho a sebetsang nna yeso so hantle ntlo ba ka nhlalosetsa ke batla ho bua kore ke utlwahale number 1 lerato lo re file lona ke leboha Modimo ka wena that's number 1 number 2 tjhelete e tlang hae mo e tlo re thusa nna le mme wa ka hore na re qala fatshe jwang ka bophelo ena re tlo le thusa ho fitlhella re bona go so yeng number 3 a se ntse fela ka the reason why le mponeng ke la ba ka resolve la hore ke ipatele botlolong ye le mpatlelang yona na jwale it's because of seemo sena sa ka ke batla ho tseba go pinena ya ka every day ya le TV nyatla nna ke je heso ha ona le ranta meaning ha wa ka wa tloa o thotse di royalties for what good reason ha ntse le e bolela monna ba ntshebile ba bolela mame mona re tlo thusana ha ra ka o tlo ka ntwe ha o gasa you are going to be confused and you are going to confuse hands baby ke kopa o hlalosetsa re tlo lwana le wena ntho e ke batlang o e understand e leng fact jwale ha o etsa lerata e tlo be ka re ke ntho e senang kelello and batho ba bang ha ba tlo o mamela e ka go o tauwe wa e understand and ntho o e buang ke fact ha e go sa thola di-royalties o na le tokelo kapa tsela e right ya hore o ka etsuwa ene ke batla ho tseba hore everyday ha ntse ya di-royalties tsa teng di ya ho mang ba ne ntse tswela pele ene ha ke lwane mona go tlo thusa wena ntho e buang ke so as long as if le ha go aka re ha ba tla re ba ke tlo mo fostane ba tswana mara ona ntho e tlo mo thusa re happy to mo thusa go a fall ha ke tlo fall I understand wa hopola e bilene but ho etsa dintho o le so ba gore okay kana ke tloletse ka selemo se itseng ha sa le ba ntudisa ka selemo se itseng and this is what happened after that and I got thola di royalties and 1 2 3 ke ma tlo thola solution but if aliso and o tlo fila hore na ke kopa o mmamela ke understand enga ya hao because o ke sebeletsa mahala if that is the reason a ke sebeletsa mahala mara ntho ke batlang ho jwetsa yona ke hore e ba le solution o dutse le mme wa hao mo ho ntse sena dijo ntse sena next so o tsamaya mme wa hao tlo mosia fela ha go tlo hlola go reke konyetsa mme wa hao 200 ka 100 rand wa reke phofu wena o ntse o loka man o fodiswa wa understand ha ka tla o tlo bapala mo ke batla ho understand ntho iwana ke tlile bona because ke hlabela ke fodisa basadi ha ke tlo shebella o le tjena e ka reng satano e ka mo botsa nna hore he o ntse o fodisa basadi shebela wa understand ke tliswa ke ntho mo so it's your choice go batla o loka ka ba batla o ke batla ene re tlo thusa until mo wena o batlang teng ho batla ho tseba what mona o etsa we are going to help you only if you allow us and everyone abatlang ho thusa also for this le moya wa hao o fodile o tlo khona ho botsa o batle eng ebe o thola ditokelo tsa hao ke a batla ma go hloka go lla wa tseba wa tseba le motswadi ha o bonolo re jere o jere ngwana o jere bana ba hae ke mme ha o bonolo it's not easy at all dila sope mona o le mama ho lla o hloka o kodisa pila ha ba o sa le pila e tla yena ha ke o hloka ho lla o fole le kae mama ana teng o lla fole ho lla wa fodisa ebile wa thusa ho fola ho lla ke setlhare
Ulle fela, ulle ho. Ulla Ulla ho monate, ulla ho le ena monate. ha re tloha mona a ba I utlwa utlwa o kgannile. mahetla a hae. That's why I'm only here to come and meet you. You are blessed. I'm here. This is my friend, Kabini. Ale ke bua ka le nne mo tle kwa ka ka o misa ke tserele. How Ha ke le silela ke ena. ka be ke ka le happy. I'm going to meet Kabini. Ha ka le ke ema. Ka ta o tloa o fitla mo tloa. Askies. Askies love.